Merhaba işlere. Çavimi alama salam kheri hatın. Serçavete neşin nav kheri de be. Navet bxir. Navimi Ahmet Aslanı. Elbette kahveci mi? Kahve mi vekili gün. Kahve gündü. Tabi genci metin var. Okeliydim falan. Qahwata hinekî balamek şanûsa binê zinareke de ciyekî piçekî dîrokî wek şikeftekê te ji xwe re kiriye qehwexane û li vê derê dide xewitandin ne wisa? Yani bedeki mülke meyi. Tabi günde mescid alani yapı yasakı. Mağara nabar demede bu. Mağara temiz kiriye. Müşvar kiriye çay ocağı olarak hem kullanmıştık. Yani. Ev çend salet tu vê derê de xewitandin? Yakin bik ev hema ev 25 sal çe bu. Wow demek edi rêjin axwe. 96 falan müvekkili. 96 falan müvekkili. Hayan ham devam. Gün çay akvadı profil. Millete yeki bir çay akvadı. Beri turist idatını canha kafet günde pır bunu. Ama gündi tenetini yani kesi garip ne pır kemi. Hal vê derê li vê jêrê ew sarıncı avê berê hene çûne hatine vê derê qerebalıqe qet nayên li vir û nanin jî. Saatin endekê bir son durak mesela temiz nekirne sarınç o da ki temiz kiri ba u gişevan çevravan temiz baya millet bahata lebiner ya. Hindi harabe bereni yani tu onarı mavan tu neyi çiki van tu neyi. Hetan hal ser vê derê xebatek nehatiye meşandin. Na hiç li bir nexebitin ev li hundur evi çend hedi kevir me bir hundur evi de xistin divarê dora vê kirin hev. Yani tu xebata vurul bir nebiye. Binê gund xebateyê devam dike yani. Ev derjî ne di dorê de mesela piştî ku ew der hinekî ber bi dawiyê ve çün ez bawerim ew ev derê vê derê jî destire derbas bike. Hatta go em ê onarmış bikin wek berê yani ve yapıma wek berê çêkin. Postevan jî hene yani ek jê fêm dikin. Ve haya sıra wê bê yani hin zaman jê dibê. Êrdenek evan kêmin ev mesela. Wexta ku ev der hinekî bikeve ew kê de tamîrê wan de haciyê te jî wisa nayê hilweşandin ji ber ku tam li vê derê li pêşiya vê derê. Cêmi ve istimlak bike ve devlet istimlak bike ve perê wê bide. Çünkü haya nav tapame giş sarîn değil mesela. Kanalê wê şikeftê wê giş wê temiz bibin ve mecburen istimlak bibin. Ve devlet bisini çalışmaya tedbik. Temaşevanên hêjan niha li cema apê Anter heye em ê mîkrofona xwe dirêj bikin ka ew ê di derbarê gundê xwe û jiyana xwe de çi ji me re parve bike. Merheba ji te re. Hebam xêrê hat ser çava. Serû çavê te nav Gulan bê tu çawayî? Sağ olun. Xwedê jî rasî. Başa xwe em dixwazin tu hinekî pêşî behsa vî gundî bike. Gundek çawa ye taybetmendî vî gundî çi ne dîroka wî çi ye ji ku derê dest pê kiriye û heya roja me hatiye. Ev gün Doğu Roma İmparatoru millettan sonra 6. yüzyılda hatin şakirin. Ma kurma. Tu van peyvanı zane nikare bu kurmancı bêjî. Kurmancı jî berim karim bêjin. Yani ev ayde Romalyayı. Piştî milade 60 salî inşaat bûye. Gün ki dîrokî 1400 sal tarîx awî heye. Geçma gün jî zeytûn hene berî heye. Genime nîskin geçma gün jî wan e. Wekî de ana ev. Niha çend mal hene li gund? Ana kal dor 120-130 maliyeyî. Yan li ji bo tarîxî eserî ev çe sal jî em nikare xwar tişkî çêkin yani em de zarok di odakê radizên dibe yasaqê ji yasaqê pê vî tişkî tune. Te got çend sal em nikarin çê bikin? Ji 86 vir di yasak birinci derecede ki nisî tananı ki qaziyê dike tişkî xwar çê dike jî wan didin mahkemeyê. Gund gişe berheme ana mahkeme dike. Sala çenda de li vê derê kolan dest pê kir? Sala 86 de. Metin Ağunbay, profesör ji İstanbul Teknik Üniversitesi. Ana ja dewrî Kafkas Üniversitesi kirin ev 2 sal ew dişevolin li vê derê. Qaziyê dikin. Ji wê sala ku li vê de kolanê dest pê kiriye heya niha qet avahî şê nebûne li vê derê. Avayî çêbûnî jî gelek hebîqîmiş kirin ê çê dikî jî ana mahkemelik e. Ana çend hebîqîm qerariya wan heye wê bên qanî wan xerab. Ji ber wê gund mezin nabe ne wisa? Berê zaten gund ji sedî dusî hebî jî göç kirî çûne bajara. Gund vala bû yani. Baş e wekî din niha li vê li pişt me ew hene wisa weke lingê birca hene ev ya ji bo wan tu dikarî çi bêje ji me re? Sûriyeyê 4 kilometre dîwarê wênî Sûriye bû. Nav wan de jî 27 heb burç hene.
ev ê wa xuyane zaten qaziyê derxistini ana giş hatine xerakirin çem perçe ulomane Niha berê ev derdibin axê de bûn ev burc bixwe. burç binaxê de bûn ana bin gund giş tarîxî eserî yani va muqabil bêjîm çawa ku bikon aynısî wê derkevin durê gund gişî uloyî durê 4 kilometre Sûriye giş uloyî Niha heya niha ew tiştê ku ji vê derê derketine yanî dîroka çend sayan jî çend hezar sal berê çûye. 1600 sal ê Romay doğu Roma şer bêjin vê de hukm kirî Peki heya niha çend ciyek wisa ber bi çav mesela vê derê ez vê derê nû dibînim li jorê ew ciyek din hebû min dîtibû berê ma vê derê ez nû têm nû dibînim li vê derê çend ciyê wisa ber bi çav hene ku derketine ser wê erdê. çar yani her çar sê cî avên sarîn cê avên evê de jî cê yaşam alanya wan yani girîşa şehîr vê De naxwe derdora em bêjin bajar em bêjin çê wê demeyê ku xwe hatiye derdora wê jî bi birca hemû hatibû girtine wisa. Sûra carbe kir 4 kilometre Sûra wê li nderê wan Sûra dî 27 burç hene yani Başa wekî dî ji bo xwe ji bo jiyana xwe de çi ji me re bibêjî. Bo jiyana xwe em li gundin kar tune îş tuneyê ana gelek gencê me çûnû bajara ew jî mesela vêne xwe şêvegeriyan e yani Naxwe niha gund hinekî şêm bûye qerebalık bûye. hepkî millet yavaş yavaş artık ji bajara vedger nema karê xwe xwedî bikin bajara Başa xalo niha ji bo ku te dî ev der ciyekî dîrokî ji derve jî gelek hesteyên dû çên ne wisa. Vê derê salê belkî nêzîka 600-700 hezar îsan ziyaretçî wê heye yani millet gelek tê Ev yek bandorek çawa li ser we li ser şêniyê gund dike gelo. Wala ji gund re tadeyî ew tên gera xwe dikin û dirin eziyeta wê em dikişîn yani Eziyetek çawa didin we. eziyet nailem şar xanîkê çêkim şar banyokê affedersin tuvaletê çêkin yani ji heştê û şeşa vir dî dibe yasak yasaqê pê tişkî ditune Yani ji derve tên xweşiya wê dibînin hûn jî li vê derê zehmetê dikişînin. eziyeta wê em dikişîn yani Merhaba şere Neslîxan. Merhaba, Tu çawayî? başım. Tu çend salî Neslîxan? Yazda. Yazde baş e. Tamam. Niha tu dikarî henekî behsa vî ciyê ku em lê rûniştine bike ev der çi ye û dîroka wê çi ye? Tamam. Navê wê hepsî lê em navxwat em vê dibên heps. Esil navê wê ci avêyim. Berê heyata wana tu ja ax bû. İstanbolê zilamı kat. Kengî heya kengî tije ax bû kengî ew wax jê vala kirin? Berê 10 sala vê vekirin û restore kirin. Tamam. Wekîlim. û vir milyar û 500 sal heye û govir heye. Milyar û 500 yan 1500. 1500 sal. Ev kevrêl wê ji û dîqat dikin gişt yek tu do yek tu do dirin. Ecwana yek tene siheb û ser hevdûyim. Hindirê wê balayim. Berê ser wê nada av dihat. Berê ser wê nada av dihat û diket wê odahan it wê odahan dijî av germ dibû. Erê. Berê ser wê odê giş vekirî bû. Rok lê dixist û ava hindirê wê najît germ dibû. Binê derencê me rastin. Êwana binê derencê wan jî derence ser derencê wan jî derenceyê. Ji bo çû saye? Ji bo giberê çemento wana tu nebû kevir tenê hebû ji bo lowloye. Tenê vir danîne ser hevdû ser hevdû bû ye derencok ne? Erê. Nesihan tu van agahiya tu ji ku derê fêr bûyî? Ji min rehber êgo dîrokê vir dibêjin. Ez wan elîbîm. Cent niha li vê derê tu çi dike kesek û tên diçin tu ji ware rêbertiyê dike? Erê. Dîroka vir dibêjim. Tu kêfxweşî bi vî karê ku tu dike? Erê. Pirûsa bi awayekî teatral bi awayekî artîstî dike vî tiştî xima çima? Em zû elîm. Erê. Kewsa tu elimandî? Cam û bavê me û êgo dîrokê vir dibêjin. Naxwe ciyata û bavê te ew dîroksan jî kiş artîstin ne? Halo merheba ji te re. Serçavê me alan gelkî bixêrî. Ez ê bigirim tu xwe aciz neke ser û çavê te neyêşe tu çawayî? Çavê Xwedê pêxember ji we razî bê hûn bixêr hatin ser çavan hatin. Ser û çavê te nav gulabê navê te bixêr? Hecî Namet. Xalê Hecî Namet. Ka hinekî ji me re devê turikê xwe veke û ka tê ji me re çi parve bike behsa ciwaniya xwe dike behsa îroya xwe dike te çi ji me re bêje gelo? Xwedê me tu tam ji xwe nekir. Qismê ahlê şerqê Xwedê tu tama ji xwe nekir. Çima
معاشي وان تنيا ورسميش دي بين بحيوان كي تارش كي ب يا خبات كي بكل بر بكار شغلي تا اي دي اي بلي علي محمد محمد وانا كاري وان بك حيداني قبك ناش خوارين كي زارو كي خوري خويا شاميش دكي وشا خط جود كي وان هبي وبك تنيا بخدي ولوي وخدي ام قلكي يعني قسمي عليه شرقي خدي ام قلكي بريشان يعني بريشانا وشنو تشكي متنه أبي يعني بحيوانك بشاندنيك بزاروك ماروك ما بخدي حاله مزلا ما وزاروك ما يعني فقيريا وان دلي مرب وان شوت أنا والله دلي مرب وان شوت يا ربي عالم جانبي خدي آفكي الفي آغريكي وخدي تعالى فيش إجنا ملت درخيني خدي ملت بريشان بو وفقيرين ربنا تشكي وان تنيي والله هما تشي نابن والله تشي نابن قلت دي خديناك هنا هي كشم ما قنمك جاك بتشتك ولازمش دي بين خبينا بين عنايات به زمان بري منجي تقول بري دي زاروكي خود خواج نيازا تقول دي زاروكي خود خواج إجا يا ربي أم نبيني أو دور درنك بي ولا معك خذ تعالى ربي علينا المجي الوجي ومتى محمد تبدا برحمه وما كازي بنتي خالو جنها گونده و گونده کی دیروکیه و جحشته و ششا و ورده لودره کولان لیته کرن نها زخته که درباره وی کاری ده لسر و گوندی شنیه گوند چه دبه یاننا گلو ما تشتا لا ولا تم فنا كيما تبع وقت مثلا قويلو تباشكاني ولي كيف اتا فيلا احمد رتي تي وينافي تي فاتا وينارتي كيف اتا ويناي تنا شغلين نانا شغيني وتدي جبركو گوند نها وك جي اس سي تي قبول كرين يا نها مثلا افا كرنا مالي نو خانيه نو هنيكي قد خير نفسا ناهل افيك تعدل ودكه ما تعداوي شي ما ناهل كما ما تزاني بي وقت مثلا قو قدحك او دسي مدي واستيم غاز فخم وتناهل ما تتعدل مناك ما شنو ناكي تو مافتاری باش خالو نها دنگك جوه دره هات گوتن دنگه خالو گله کی خوشه گوتن خالو دنگ بجه کی باشه راست بیجن ها دنگك جوه دره هات احمد قو وي نا شموس نا ولا فنادق ولا زبم راست بیجن نا ولا نا تكاد مردنكي جيبي بيش اما عشري انا تو قد نزان السرانه بیج نا كسل عزيز انسان اينانيا تبع النظام وقت مثلا تدي احمد ناب حيوان رابومي انا بفي خو تو براكي از قوتك كلمات انسان اشكو باشه خالو مالت آوا آتاواتر خودی پیغمبر ورازی به و سرچاوی مرهاتر و جور حیاب ور و گلکی بخیری هاتر خودی دینی مانی بوده و خودی اغرا و هلینی بسلامتی و هاتر بسلامتی جی هون هر جانب خودی آف کل وی آگری که ملت یا ربی پریشان بو و خودی تعالی ما و تبدا برحمه و خودی ریبری و کا چایک ما وخون دور هرنو تمام مشاهد تواخن و گلک سپاس مالت آوا قوت بیشتره صاحبه احمل دي وباف شو اجر قواد بن گلک سپاس مالت آوا رحمل دو باویت جناویت بخیر نورا نافم نورا چناوک خوش دکام دخوازن تو هنه کی بحثا خوب که جمره تو چه دیگه تونها زیتون دشکینه افته خویا کرن ايه زيتون تجكو كوم كر يعني او كي ويا بخشي ويا وش دربه كريه نانا اي ماي ايه بريد الصاخ يتساختر ام دخوزن كي تو بحثا شكرنا زيتون ابكي مثلا تو نها دشكينه تي باشي تش جوابكي زي بشوم وزي سيافا سر برجينم وزي جوافا خوي بردم سر والليمون كي داينم سر جا حيا شيرين ببنمي بخون ايقوان بدن خوديه خو اه اولو سي افا هونش سروان درجينن اه حيا شيرين دب ها افيا هنا كرشن الفي درجي شين هنا ايش حفدو جدانه ناقينا ايشي نايري الرشايري نا حفده چنابه نا الرشوي نرم ببن ونفان نرم دكن يدن حشك دمينن
باش ام دخوازن تو هنه کی ژغنی زیتونه ژغنی شکرنا زیتونه تو بحثا جیانا خوی روزانه بکشمره تو وکی دی چه تک زارو کانال در دورات چند زارو که تهانه تو چه دی که روزه تا چاوا در باست بن هنا خلامي وابن سيلا وكن نه بلا نه خلامه کسی بن غلامتی نه تشتک باشه بلا زارو که غلامتی کسی نکنوی خمناكم من ميفان سر جعفا ام میوان جیبن بلا تشتک وسانه به مش كهاتنا خوان ام جوان در دور هاتنش خوره دیگرن ري ده سر جعفا سر جعفا سر چاوه تنه شیخ یا کتبه دل خدا خوی و دم زیده تنه گرم قوت بشتره خد جوار رازي مرحبا اشتره أهلا مرحبا چاوای باشی باش الحمد لله ناوت بخیر عمشة خاطی که همشه تو چند سالی بينجي وشار صار تو جوان تر خویادی که ها أهلي لا كاجانكو كحلة والا تو جوان تر خویادی که ای کام خوازن هنی که تو بحثا خوب بکی خالتی که همشه کیه چه دیگه روژه خود چاوا در باست که ديرو جابا خواري نشي الصبح زرابو طاشتي ديني نيرو فرافي نشي كباري شيفة تشيك فراغ دشو أولو چای چیک کار المال أولو تشيك وکی دی کار ماری در و کارینا و عردات تشتکه ماني نكار من قديشي پر در باسی به چی مثلا لیته چی بله قديشي من بري صار 10 سالك شو قديشي تو قد نچوی دکتر بلي والله شو تختور قول عمليات أزنوار عمليات تشيك عملیات چکر لا أزنوار مطرس وی اما وسنا خراب تره تو چما دی ترسی وی باش به ها ترسم عملياتنا تشيكرون قديشي کرمانجیت هنی کی هنی ها تو جرو جوایی من سوري 10 سالك شي بول بر من قامة شلون نزان بري نزان كرمانجي هيك تو بعربی دا عربي نانا وای تو باش علمیه شك علمي لا تهرات دیگه وایت تا گو 10 سال ساعت مبرنه تو زوجی هاتی ویدری اريري 10 سالك شي بول زر بر تا چاوا تو خالو چاوا هفدودید قسمة نصيب لا خالوهات ما لا بابي من ويالي قام اشلي وديت وقول جنايتو رحمة كر وتشيبو هيك بدلته بوقتا تو دانه ده اري والله بدلي نبي دلته تو دانه انا والله بدلي منه باري زاد بقرب باشا ونهفدكن اري والله باش بو اشترى باشا نه حجيت وحجي لا وميش بك حجي باش بو زاروكي تهنا يانا والله تشينا بزاروكي من تن مرحبا اشترى سرچاوی سر چاوی تنه ایشه خالو ناویته چیه؟ نبي مديك خاله ادیب تو جو کده ته بو کدره ده بچه في مثلا نافضح لي حالتا لکویا جوري باكو بري ته بچه نافد حالی چی بکه؟ ولي زهر بالقيلا ما نقول زي حفصاري سري خم قريد مزري هنی اوه چما برگیل نافد حالی ما جوري ما تقول عندي کسلو در هی وکی دیانا كسنه نافضح بي اخوي كيف ما نار بردح لي شكل ما كروح مرتي وردكي الجوال ورتي ورك بنيا برا تو دای عرده اي والله انا نادي انا جفتي ورك اقی تو تعدل ادیک اقی تباروی گران کریه شكاوي هي وتبعاتي ويجي يقولوا هي قد بريا ضحشكا خودك يا رباني لساني غيب تحملناك الله وكيل شيل سواري وانتي ورك انا بيرانا انا مقريد هاي قي بريا ضحشكا خودك يا خالو بلكي تخوازل جنب مني اي والله باشا خالو قالك بس مالتا وام زيدتا نقرن كرادا جي زيدا عاجز نكن شناوش من بين زور كوبريك لور هي هذا من بين شعبي من الوبه والله كبك يمشي بدن بيتا ورد خش وين النار من هنا وني بخور النار هنا واندرا هايدي تو بيش يمشي بدن بيتا هاش
باشتره sağ olun. kapıcı gibi de ordu nekeve kortike navet abxer Şükri. yake şükür tuş kudere tetep kudere de biçe Biz ne var etin? Bar annem bir hayvana. bari o çiye Peli hecirayı. peli hacira mı çıdıkın şu an Hem dedin hayvan. hayvan şık peli hacira hazdıkın kay fedek ve çava hej bu hayvana gelo Öyle yani kurmancam pek fazla tüne yazdık. ana kurmancıya da vay terah ve haya Fırını zanım. ما تناش في جندي عربات تشنا بري وكيريا تناش في جندي Böyle jüri gündemi de merdine mi mezat? تقول مردينه مزن بويا Yani merdine mezun bunu. ما اجا كل مردينه مزن دم كرمانجي نزان قيش ما تا كرمانجي جبير كيريا Ne yap pişki bacaram ama böyle pişki bir. باجار شي باجار مردينه چه 3 kilometre دوری ودره نفس او خدمن گوه هفدو دنه Az aile fetiş falan da ama. Aile muğla da. ديسا جي نهنجه تا كنت كرمانجي جبير بكي رخنا يك جبوتا نكي سر كرمانجي بسكنه Rast. يا باشا قوات بشرم تناگرن زيده Sağ olun. تماشاوانên hêja em hêdî berê xwe didin Newalê ev derniha ciyê ku em lê ne ber bi jêra vê derê jî Newala gund e yanî ciyê baxçe û dar û berê gundiya ye ev der li vê derê zeytûn û her cureyê fêkî dê çandin niha me jî xwest ku em berê xwe bidin nava dolê em binerin ka wî çi deke vê pêşiya me kesekî ku li van dera karbarê xwe dikin ha hebe em ê jî biçin em rastawa werin ew ê baş be hekem rastawa nehatin jî tiştekî em bikin tunê qenebê hûn ê şînkaya vir bibîn. مرحبا اشتري قوات بي بخوزو رازی به همه خودی بایم خیراتنه gelek spas nav xêrê de binavê bixêr امین yekê emîn em dixwazin tu hinekî behsa xwe bikin halvêdirê hûn çi dikin û hûn çi kom dikin خودی زمان زیتون ابو زیتون خلاص بونه جا مشکی خود هشکی خو دبرن اما دبر مالش بو چله بو زفستانی ویده سارم و ویشید کن zeytunê we kengî xelas bûn و زیتونی ما هم خلاص بون ew çi kiriş zeytûna we çi ji wan çêkir مسوان فیلم نکر گش بوشن اریب خودی من برین یاغی دیدی که ما برین ویران شاری ما برین انتابین زیپی وانا خودی زیتونی ما اولونه şima vayê we biriye we rûn derxistiye ji wa we zeyta we çêkirî we çêkirin çima boş e ویده بوز درکن فیت وان دشوکه çi xasiye خودی سیه و چار حیا پنجاه شایی پر دشوک یعنی هنی والله çi xas çend dare we zeytûna hene yan ji hûn salê çi xas zeytûn difroşin bu خودی verim sanacı baş sanacı ne başı îsal çawa bû خودی sal normal bu هنی والله baş e normal jî ji xerabiyê baştir e baş sefer başlar evet هنی والله divê sala ku her tişû sa ser û binî hevdî bû û ti kesî tiştekî fêm nekir normal tiştekî baş an ha عینی ولای عینی ولای والله ولای hede qewet beştere رحمة خدي الدي بابيته خدي اشترازي بي خدي إيمان ابتدي Xwedeşte jî razî be gelek spas me hemûya me hemî نحيرينه navê te bixêr نافي محلوة hilwa çi ye yanî yani manavê tu zanê çi نافي محلوة وهو تمع نافي نزل ama hilwayê û hilwayê ne قيامو بابي من نافي مكرن حلوة ê baş e em niha hûn we zeytûn kom kirin ez bawerim em negihiştin nav dolê ku em we bigirin أمرن ev çend roja hûn kom dikin أف دم هم كوم دكن يلو ما أف كوم كرنه وإذا أم تشنو من جار بكر hêmane Wow. بركنه أم يلو تنسي بهم تبرن بادي سليكتن hûn ew zeyt rojane le çê dibin naxwe ê baş e naxwe bereket ketiye darê we zeytûna لا بركتي داي أم دي بسم الله الرحمن الرحيم خوي طابر كيت خيني heke ku tu spasiya xwe ji xwezayê re bike tu bi dilekî xweş ber bi darê xwe derê ew jî têra te didin de زارمي dar erê أقول مالي خدي مالي ماي ê xaltî niha hûn ê vana çi bikin ji hûn ê bifroşin yani hûn ê bikesidin çi bikin حسدين أم هنكا أم هافانا بكسي ميفانا جي بفروشن
کیلو آب چقدر دیدن؟ دها دچه؟ ها ایسال وشق خالك سر زيتوني ولا هم دخل يعني يقولوا زيتوني ما ايش شرطيني هنا نه کار زحمته ولا ونیا ببت لناسته اینها و ایسال چند کیلو زیتون فروتن؟ زعما ما كان كيلو فروت او ناجمه رقي ونزانه چخص ابدا ما هم تشن زيتونه والله هم ناخون هذا تيرا خفرو ابدوم هذا فروت بنت كوم بكي وبفروش انا هاخذ تيرا خفروت يا الحمد فراغ مراكي هورك مشغول بي كريني لن يا باشا هذا قال لك سباس مالها تافق قوت به خدي ماني بود رحمه خدي الديوبا خدي زيتونه ابو ياد ناخذ زيتونه كابس استيما في دريجي شروالته برخوشك والله تام دخويا انا كبن اج فيدر وشون دخويا هذيك مرحبا بري خو بده فيدر كبر خو سلام بخير هاتن نافخير هذا بيجي لك سباس نافته چيه ناوي مايسل خواکا ایسل کم دخوازم تو جهنه کی بحثا خوب که بحثا کاری کوند که زحمتی اوی چیه نه چیه دكن ولا مزيتونه هذه تشنن وام دفروشن وام حيوانه خدي دكن ما متشبكن كاري ما اف نان امولو نكن ناني متونه هلبت ما جبو مروف خود هر بکه مروف تقص دوت شيكي بکه هاي ولويه ولا ام زيتوني خد تشنن ام حيواني خو خدي دكن ام المال اخوانه ام قندي اخوانه ام تخوازن كون قش باش من وقندي ماجي راحت بو باش بو وخدي راحتي بدو واجي ماجي ما خدي هي خدي راحتي بده ما حميا ادي والله إنها شغيني زيتونه وكيدن فيكي وهيا هاي هناري ما برن جوزي ما برن مشمشي ما برن زادي ما برن الحمد لله حمد تشتي ما هي بر باش براش خود زيادة تربكي شو رازي به خدي ايماني بود ما تشو سي 4 بار هنار چني ام سي 4 بار مش دچن ام سي 4 بار جوزاد چنن اي ملكي ماي اي ناي ما بام لا تشوني اي مايم تشينن جيم دخونجي باش هنارو مش وتشتيدن جي وند فروشن يا ما دخون ام نافروشن او اي خوارنين اما ابي فروتنين ام ددن خلقي بخير اخوا ام دخون جواميرك المراستيم ددن وان هم ام فانا دفروشن ام تشتيدن نافروشن خود خيرا ومزن بك براسي به خدي وقتا كنت پاروکرین خوشتر دبه و برکت چه دکویه ده بركي دخي وخدي زيدا دك اهلي ما برن كشكي ما برن خدي ما برن ددن وانجيم دخون جي جواميرك واكل ما تقصد ام تشبكن ساعت هوا خوش ها وخوشتر خدي گلک سپاس مالیا و قوت بجوره قربش ترجي قوات به خدي خير وقبول بك وخرا خيري سرسري مسر شعبي مرحبا جدره مرحبا سرچاوا سرچام نشناویت بخیر ناویم شیخ موس یکی شیخ مسکهن اکی بحثا خو بحثا گنده خو بحثا جیانا خو بحثا روج خو بکجمره یا گنده ما ج زمان دمه و کالکی خو متف دا هفدو دیتیه گنده ما تاریه سره دوردش آلی درگو تاریه سره بشکی نباش جمره چما کس نکار مثلا زاروکی وان دبن وقتی زوجان دنوان مجبور در کفن درو چمکی لورناهی لمشخوارتش کی چیکن نه خانیاکی نه لوابوکی نه متفاقی نه بانیو نه تو نکارتش کی چیکن هر عالی ولود پشکی ملت دکف 20 سال فلان بیوان ملت جگون درش خور درو دشغله جبوی یانا وکی دنگون دیمه خوشه نوالا مهی زیتونی مهن نمشخور وان مکی بوان امشخور دچنن دفروشن وکی دن بریا مهی امشخور دچینن زادی مه وكيد النوالا ما مالي ملفر هنا مش خور كنتي خوات سببن كنتي مش آلي كي تاريه سرد پر خوشش آلي كي دي درگوي امج تك نمن يا مش كنتي مثلا ناهي لو مش خورتش كي چيكن يانا كنتي ما پر خوشه كنتي ما ضعف مش كنتي خو ممنون ملتي ما ام وكيد كنتي ما خوش يانس اف درگو تاريه سرد في نادم بشكي نباش دور ميدانن جيت مشو چه ده حتى نها كي جان مثلا كا يمالك گنه چه بویی کستونه کشی تاریه سرن کش ای خرابونن ای بشت ایوانش کستنن جبوی هم جگند بشکی ولو چیکن یانا وکی دن گنده ما خوشه باشه
و ام چی بیجن مثلا وکی دنجی تو وەکی دیت تو کارێکی دیکە یانیش غەینی کاربارێ گوند دیت گۆڤ زەیتونێ مە هەنم زەیتونا دچینن و دچێنن و فلان و بێوان وەکی دیت تو بکارێکی دن رەمژون یاننا یا آنا مثلا خطا ما هي مشخار درن جار بکروتین عربا ما هي مشخار سر عربا خانه ام مشخار سرویسی دکن وکی دن الحمد لله چاو شکر باشه یعنی سپاس وەکی دی هەری داوی تخوازێت شتێکی تخوازێ مەرە پارە بکە هەیە گەلۆ جانب و روحی و ثابت تشکر دکم سپاس